Mina ngimeli Residents Association eMpophoma Machobana. Izakhamizi lezi ngezempophoma engikwaziyo ukuthi nxa uzavula ibhizinisi kusikho given area obekusenzakala izolo buqala kukhulunywe lezakhamizi zikuvumele zibuza ukuthi lokhu lalokhu uzakwenza yini wena ozorana ibhizinisi yakho uvume so ukuthi whatever you do kumele uconsult izakhamizi so kade sokudanisayo lapha yikuthi ihulumende ithi yona amabond imali yeZimbabwe enlathi sisho njalo but bezokusithi abantu bamabhizinisi abayibona abahlunyiswa yithi baze bame babamabhizinisi aqinileyo babeze besithi bona hayi thina kasayifuna ibond so asikwazi ukuthi kanti imali elithembileyo lina abantu bamabhizinisi ngevela ngapi ngoba ngaze kube le rand kube le user ngeMC so thina sicela ukuthi khonokho okufunwa nguhulumende singadiliza uhulumende ngoba uhulumende lo ngowethu imali engeyethu sicela ukuthi abantu bamabhizinisi bacomply lokuthi nguhulumende sengikhulumela amabhizinisi amabili sebevumile ukuthi hayi bona amabond whatever money as long as Zimbabwe bayathatha kulo kuthiwa my Ryan olokhuzo Flytech investment ngaza khuluma lo Brian Sulu owe Golden Corner la uthi yathatha but esehlule kumbamba lapha kathesi nguTendai Chapendana